Pufanga mo he tala malo e whanua mga he tala whakatapu kotoa pe. O ku whakatapu atu pa meheni ka ata mo e whainga maari e koe ni. Ke whakahoko atua ia mo polokalama ko ia talanoa ako mo politikale. Ko heni pia mo PALOFESA INOKE HU'AKAU. Ke ma whakahoko atu e tau polokalama ko ia ki he hoatani. Whataonga pe kainga o ku ke iongo le rei atu pe tau ngahi polokalama o ku o atu pe meheni. Ke tiki motolu ko whia whitu o ku ke mamata mai ai ke tau polokalama o ku taitai loto whia mo loto mawhana koe ki he polokalama ko ia o e ahoni. I he ahoni whoko whia ke taitai le rei ai PALOFESA kumai heni ke whahoko e tau polokalama hange koe na ku whahoko atu na ki whalau PALOFESA huakau ki tonga ki ngāu e whahoko. Pea kone whoki mai eni ki Australia, ma ua e whainga maari e koe ni ke whaiha whatalanoa mo ia i he houani. PALOFESA malo e tau mao e houani, malo e tari e whaiha maari e ho taimi ke kau mai ki he tau polokalama ko ia o ahoni ki whatanga pe o kuongo atu pe ki a te koe ka pau ko ke i lotoni. Ko tui mahalo o ku ki motuhia o tui ki motuhia ke tu taki mea mo PALOFESA huakau ka te u ki whai pēr te whenga ki ai ko ngā ki lava ke whaha ke tu taki tau tolu ka lava whahoko ai tau polokalama ko ia i he ahoni. PALOFESA ko wakai whakamahalo ko ni ko ke to i lotoni o kuongo atu pe?
Profesa Wong atu pe. Profesa Wong atu pe ku Nore, Profesa Wong atu pe ku tegi ai. No ke ku o Wong atu pe kai. Oh. Kau ki whenga pe ko whenga lama ke koneki e taua ke ko lava si o atu ka koe ke ongo mai. Mo kata ki pe mo kau ki taitani mai pe kau ki whenga i ke ma lava o konek pe mai PALOFESA ka lava ke ongo atu e ma whakatalanoa e ku kai ke ongo he tainimi. O kou whaalu ki ai o lava o. Hange ka te o ku ongo mai he tainimi. O kuongo mai tai mini ongo atu. Koi. Pe koe telefonia. Ikai, o ku ongo mai. Sai pe kona ku ongo mai pe reo. Ke tangau e aki pe ia. Ke tangau a ke pe ia. Nā tato he taua more o ia. Koi, e koloa pe kona ku ongo mai ai reo. Ai lau pe ke tuku hake ke unga ke ongo mai ke talawa o ngā ue aki. Kona ku o ke whanongo mai be? Koi, koni ku ongo mai be taki lere pe ai mahal ko mamate ke bra ia he koe talu o whamo ui e o nenai. Koi, sai pe koni ku tuku hake pe ho ata ki olunga. Tangau ki pe ia ka kona ku ongo lere a bito ai te talanoa he taini. Okay. Koe whawhela kina ko os whakahoko pēki he kainga ko nau o silotoni ke kamata koe polokalama ka ku malo apito e whakatape a whainga maari ai mea ngau e teknolosia ke ta whawhihoko take whahoko polokalama koe whiawhini Profesa whewheha ke ai ngā ue bea mi hena pa whewheha ke pa mai family ki hauani. Ko toki a o mai whoki mei tonga Silvesta. Koe. Pea okay kamakamata ke fota si no ke anga ki he ngā ue. Koe. E whoki mai.
he koe algo toa pekitonga o neonga o te ngā ue ka ku malo o lo to konga whai whakasaikolosia mo mentality, pea koe mea ia ko hoko sai pe family heni le po mau ea o mau ki o ka o ku whainga maari pe mea kotoa. Whakapopo uri uha pe ahoni, ka ku tatau pe mo tonga e mau iai o ku uha au pita a tonga, ku mahu au pita whanua. Pea kou fiu si o holo au ha mea tatau mo tau whanua, mea ko tupu noa ia mea ko mea kai. Ngo te aloa tupo mo ui he wao pa te hao. Maone a pito, Professor ko e tu foki he da inimi neongo ki I follow mai ene e kai ki ta kamata e ta polo kalama ko ngā ko ke I tonga he taimina e kamata e polo kalama ka ki he tu ko he da inimi ko ngahi mea lalahi ko hoko he whanua ko di pe ko ke osi na ko ngā ko na ke I tonga mana ke whanongo pe ai I he wholofola tohi ko ia na e whahoko mai mehene a fio ki he o minista e ua ke na o ku to'o e ne whalala pea mo e ne consent I he whatongia na e o anka te kinaua. Pea kai ke ngā tai o a umai ke whare area me ngā hi mea o ku lotonga le rea. Mo ta phone call. Hello. Yep. Yeah, thank you. I am on Zoom now. I'll call you after. Pea ko makatu o ngai e professor e whainga maari e koe ni, ke whaianga he whakatalanoa ki te koe, o ku uhinga nei e ngahi huunga koe ni o ku tau whanonga whakapolitikarea he dainim he whanua o ku iai hapalapalema me he tau li liu koe na e whakahauka he wafi hongo fulu, o kua ha makatu unga ke tau te whoki o te wakai, ai liu ko ia pe o ku makatuunga me ai pe wahanga me ai o ku pe ma o ke whaihano mono pe kapi I he tau halafononga ko ni whakapolitikare ngahi pea o ko ni ko haki he ngahi ahoni neo ko no molo pe ia whanonga ko pau pe ke ai mo pea o haki ka koe ne tuunga koe a professor ko whakatalanoa atu ai ke te koe ki he o fia mau nai I he lolotonga ni ke tau te ki foki o te whai hano o wakai e tau de riu na e whai wafi hongo fulu. Mahalo Silvesta o ko kau au he nofo fuoloa he tui. Koi. Nā tau fu tae tokanga au pito I he whakahoko I riu koe ni. O whakato wawe ake foi mea o pehe ke tau riu kai tok whakatonton. Ia e whaahinga na nau whakatoto ke riu kai tok whakatonton ko amoi. O hange e ia hari riu koe riu koe whaunga pure o hawhonua. Koe ka mea ia o ku kaweinga ake mea koea. Whai mo tau ai kai tok whakatonton o ki lahi hono ngā ue anai. He kono whainga taa e whainga mea peheni e Silvesta. He kuiai mau pe kaka ia sai ki ai pe ia kaka e kovi ki ai. Ko hai e loto ki he whakatontonu ko whoi tāno ke heia. He kai loto kaka ia kou nau mahono le rei. Kai whainga te kaka e koe na nau tō. Pe koe piki he tawha ake waka, ke ai ke nau heka ki olu. E tamahe kau tamai olu ngā. Oua mou ki I tātā pate pehena. Pe koe mea re wai au ko hoko he taimi ni ka ko mahu inga au pito ke tau ki si o ke pui tuala lahi o tau whanua. Ka tau ka mata pe mea tupo uruaki e Silvesta.
koe mea uluaki ke tau whakakaukau. O ku nofo a nai haa tupo uluaki a mo fu fatunga tau kei. Koe. O nofo mo mawhai pure i tonga o tau te fito ki hono iwi whakakolonia. Koe. He nai lau i senturi e tau nofo. Penai kai ka ha mea ia he whakakolonia he aluange mo i wesite e puri ki he mawhai pure i tonga. Koe ulaki mea ia ke tau honga whakaukau. Koe. Pea osi ko ia, koe whehangahanga ien a tonga mo i mawhai. O toi mālohian. Pea koe tupu koe he ne tau kei. Nai hangarewa he e tupu uluaki o mai, o tau pehe pe koe strategy. Koe. Kiene sio. Koe mea e ua. Uluaki, koe hae ulungaanga o ku tari he ngai whanua koe ni ke tau ataina ha whanua. Ke pure anga tau ataina ha whanua. O i lorewa o kuia e mea koe koristu tone. Nā kai kaha tau koristu tone a tau tolu he tau ngā ue mai mo whai pure whakakolonia. Koe. Tu urewa hono e ne whakaukau ai. Koe tahai. Koe mea ko hono ua. Koe ngai whanua kātoa koe nu hau mehe ue site. O kuia e o tua e taha nau mana wahe ki ai. Koe. O tua whaka e karistiane. Mei ko toa ki nau tolu. O ku nau māu ki o tua koe. Koe. Koe ongo ngau e atupo uluaki o ku whakate fito ia i he tau kei i he mea koe mawhai pure. Nā nofo mai mo tonga halau i senturi. Toki huu pelo tu ia Silvestar. Alu rewa ia o tukua tonga ke tatau mo whanua kātoa koe. Koe. Alu rewa tonga karistiane. He o karistiane kātoa u whanua koe. Koe whoi ua peko ia whainga taa ke toi wea tonga i. Koe whanua tau atai. He kune mau e a whoi ua koe ni. Koe stretch tia koe na ngā ua ke tupo uluki. Koe kakano e lotu o toki haa mai a ki mui ni e tupo uluaki. Ka koe tui koe ni Silvestar. O koe e tui whakafoi tui pia kuna e poto au pito hea whapalangi. Ka rai kai kene ngā ua aki koe uhui ngā. He nofo mau pe ia he rea whakatonga he koe rea ko mahino mo tauki. Ka koe pui putu ai au ko tau sio koe ki ai. Koe osi koe o ngo mea koe ia e ua. Hono whakamau aki koe whanua ke hoko koe whanua tau ataina. Nai o mai rewa e mawhai pure. Poke mahino ka tau tolu e taimi nai o mai ai Westminster system. O whaunga pure koe o whakatemo kalati. O e ngahi pure anga whakatuki o e aha koea. Koe mea ulua ke mahino ka tau tolu Silvestar. Nai o mai a Westminster system, ia whaunga pure koe ni o whao i loto he whaunga pure o tonga. Koe ulaki mea ia ke mahino. O mai pe a Westminster haia o whao i loto. I he whaunga pure ko tonga. Pe koe mea koe nai hoko ai Silvestar. O kuia e kutuia, koe tui koe ka kalauni, koe mea koe ka kalauni. O ko keheia me tui to tono a to tonga. Koe ai koe tau koristu tone, o kuia e tui e uai. Sino pe taha ka whatongia e ua. Koe kalauni kono te toi whatongia ke nofo i he Westminster system. O ngā aue moe ne au taui. Ne ongo oku totonu ke toi whakatonu rea ke mahino a kau taui ko executive. Ke mawhai pure, koe pure anga. Na ia e kalauni ia.
I he taimi tatau. O ku tuu e tuu ia to tonu e o tu tonga ia mi olunga. Ko tuu ia ko ene prerogative. Mo ngahi mawhai kehe. Manatu mau pe, ko ngahi mawhai e ni ihi ia. O mai ia e whonga ngāwe. Koe ke tohi. Ka o mai ia e whonga ngāwe. Pa te tau maami o rewa mo e fo i mea ko ia. Koe hae mawhai o ko mai he whonga ngāwe. Koe hae mawhai he koni stunto ne o tohi. Pea ko pau rewa ke tau sio lele ki ai. Koe ngahi mea la lahia koe ke tau sio koe ki he pui tu a koe o tupo uluaki. Ka pau te tau sio pehe ki ai. He hange koe ni siu sta. Tau alo liriu. Pe tau pehe mai rewa. O mai he tu ui ia hono mawhai koe he whatahatokoti o tuku mai ke tau hanga o whakaukau. He koe taimi ni. O ku te kei ke mahi noia pe ku kei mo ui e whakatahatokoti pe o ku tamate. He koe mea koe na tau whakahako na tau to'o e tau tolo kalauni. Ene sea he kau minista, whakataha kau minista. O to'o e tau tolo fo i mawhai koe a. O to e sea ai. He koe whakatahatokoni. To'o ia e tau tolo. Kai toi whakalahi ato no mawhai ona. He taimi koe ko kau minista pena me mipahe whakatahatokoni. Kai toi whakalahi ato no mawhai ona ia kene whiri pe e ia ene whakatahatokoni. Kai ikai ke tau lawa tau tō whakamā opo. Ko whē whakatahatokoni, ai whakatahatokoni, ai mawhai whakatahatokoni e tō. Ko whē mea ku kei ai, he ku kei huluni pe he koni stūtone. Ai whakatahatokoni. Te au ku tala mai rewa he mea. Tō whakatahatokoni. Ikai, o koe mea e nā tau ai. Koe mea koe nā tau whai koe liriu e whōtunga e whakatahatokoni. Ka aku kei ai pe whakatahatokoni. Pea koe whehanga e ko hoko taibini e ngai ta whemai aki. I he anga e tau tu. Koe uhi ngā pe, he nai kai ke tau sio lele i tau tolu ke mea u tau whai. Pena e mahino pe i kai ke kakai na hanau tolu e liriu. O teke liriu pe i kai. Ka koe mea ia o hoko si westa. He kunau whakarea mai nā tolo he taimini. O tala mai. Koe ke tue aha whakatahatokoni. Koe kai ke tue aha whakatahatokoni. O whakatahatokoni a tā pēa e koni sūtone. Koe mea koe nā tau whai e tau tolu. Ko hono toi oange mawhai ke tui. Kene whiri e ia ene whakatahatokoni. Neongo o ku osu kai ke toi kaua te kau minista aki ai. Koe mea nai hoko. Pea koe kamata koe he fwoi tae mahino koe ia. O ku tau ke toloto pe whai ka tā ia au kea. O ku koe pui tu ai koe ke tau tānoa. Koe he mea koe nai whai tupu uaki. Ke mahino ki he anga e tau koni stūto. Ne koe tui ene sea koe he kabineti. Na e ui koe whakatahato koni pa koe kalauni ia e siwesta. Koe ni ku aluia to'oi, ai mawhai koe. Ai ku tau pehe koe to'o kalauni. Ka hiri o rewa tui o tuto ngai o lunga. O toi o ange mawhai e kai kene Filipe ne whakatahato koni. Pea ne toku ngai e ngahi lakanga lahi. O koe ke fie mau ke whakapolitikale. Hange koe whakamau anga koe ngahi me aia o kuhi whakatahato koni. Pea ikai rewa o kai rewa ke totonu rewa o ku hala ai pehe ia. Ku osi to'o whakatahato koni. Koe ngā aue na whai ke ai u loi au pito o kovi au pito. Ki he ngahi whakatonu koe. Ka koe mea uluakia, koe pui tua uluakia.
ai anga e tau whaingata ia o au mai ke ahon. He whamawhai. He tō whatonga i ange ia. Ko tau toi kapi e tau tolu ai tu i koe o tutonga. O toi mālohia. Pea kui ai rewa ai whikolo tau whie maari e fō pehe. O atu peke whakamoon mai o kwa ke toi ia mea ia ko atu o kwa ke mea pehe ia. By convention. O kwa ke mea pehe ia. He koe talanoa koe ko nisu tōne ke whaunga pūre o tonga. Whaunga pūre tu i whakakonistu o tōne i he malu o tu i o tonga. Osi. Hai mea o tau toi ho haaki e. Si besta. Koe ngahi mea e ke tau whakau i. Tau ki i tai mihi whakatau toi si. O koe pe whanki mea i a iki. Ki whonga whakalere ngā ua hange whie mau e pare mea ke talanoa mo tu i he mahina kotoa pe. Ko whanki mea i iki i a whakanga ue. Tene hanga o tokoni ki hono o whakamore i hamore ange whakalere o whonua. Ka ko talanoa tu aku e Silvesta ki he ngahi te whito i mea. Na e totoni ke mahino ki e whahinga na uhanga o whaeriri. Sai, tau hao ta tolmi ai e Silvesta. Profesa gau ki wheruia e waha koe ni. Mahino ke te au koe whataha tokoni i ki mua he liliu. Whataha tokoni o ku na sea e ne awhio pia moe kau minista na e whiri. Kabineti koe pare miape pia moe kau minista. Ko ngaini o ko whakau ki ai. Ko inga koe umea koe na tau whiama e toke liliu ke whiri e pare mia i whare harea. Pia whiri he pare mia e ne kau minista. O kulawa ia o whai i he while volo koe ni kabineti. Ke koku whiwhiri koe hana e tau liliu ai ai whataha toko ni. Ka kai ke tuu mau pe ia. Koe alatu pe ai whiri koe na whie mau he kakai. He kabineti e kau minista. Ha whiri e pare mia. Ha e pare mia whiri e ne kau minista. Na hua na tolo kabineti. Pia taimbeo whie mai whataha toko ni. Ha ere mai tui o sea. I he whonga pe koe na lere mai aki. O nau, ngahi mea kotoa pe he pure a ngāmo he hafua o kulawa pe o informe tu i he wike kotoa pe whae whakatahato koni pe koe mahina kotoa pe tene whakahau whilewa upalapalema koe ni o hoko tai nimi. Ka koku whipiri e palofesa i he taimi koe na whae liriu ko hana e alasi ai ai whakatahato koni ka koe liriu na whae here volo kabineti. Koe tau whakarea no pe Silvesta ko tae mahino. Oku hua lela mai ai kai ke tau whakakau i whakarerei ai ririu. Pea koe hoko pare mia mai. Unau ilo kuhala. He koe fo i ririu koe tau whiria te kakai e kau minista au saipei. Pea ka sea e tu i he whakataha kau minista koe whataha tokon. Sea pare mia koe kabinet. Mei whiongo nofo le rei ko tau whiri atu e pare mia moe kabinet. Pea toi arupe e tau kakai whiri ko ia o whakataha tokon. Whakakau rewa o kumooni ho lau. Koe tau sio koe whakaata mai ki ai. O koe ke tau ilo pe nai uhinga ki he hape koe hae uhinga maalohi nai ai ke to'o. Ai kalauni mehi executive. Ka kwange koe kulau si pesta. Tau lata toto, sai. Ka foi ai noa ia pe pokia. Tota tole. Pe tau ange mawhai ke tu toi lahi ange. Kene whiri pe e ia e ne kau whatatokon. Koe ke toi ato e ai kakaya koe na tau whiri o atu ki loto ke hao e tu i o sea he nau whatahape whatatokon. Tuku pe tau no pe tato kabineti.
Pea mahino tai mini ai tono no ai ikai ke tau I he whakatahatoko ni. O kuiai e wanu he waha o kabineti mo tu I ko uhinga he kai ke ai mawhai a koe mo sino whaunga pure nai tuku I loto ai. Pea koe fu wanu ko ia ko hae tau mea e whaka tanu aki. Pea ku haa mai ia he ahoni, o ku aloa te mea kotoanga ngana ai. Nofo mai e tu I me ta whakataha, a fio mai me ta whakataha ko tu I totonu o tonga mono fu, mono mawhai ona na tau kapi kapi e tau tolo mawhai ko ia. He ririu. Pa koe tai mine o tau pehe foko, fulai. Koe pare mia ne fia kua ato wiri ke tu I ke whakakau ate kabineti. He ne whakatato koni. Mo I kai ke tāri. Koe uhinga, kua osi hoko I ririu. Pake soka pe ko he kabineti, kau nofo pe au kua fio pe au me whakatato koni. Mo ngahi mawhai na ai o mai ke tuku ai. O ku hoko he taimini. Pa koe tau mea fuai ko longo waa, koe whengai, ke whakafoki mai e fo I hala, ko tau tolu pena tau whakahoko. Na kai ke whaia he tu I e fo I ririu ka. Ko tau tolu nai viwiri atu, to o mai Ta koe ko vei mau noa ia, koe ke nau ilo ngahi pui pui toa. Hange koe mea koe no kou tā noa ki ai. Koe pui pui tu ai atu po uloaki. E sai e si vesta. Ka tau hoko mai ka tupo nima. Ko tu I maari au pito ni ko tangata ata mai lehe mahino ki ai e tupu e fono. Ka koe hae pui pui tu a koe ni. O si rea mai folofola mai tu ia. Koe kakai koe ni he kai ke nau lava. Na kai ke puri ke a kakai e na ngā oe wha politikare fono. Katoa. Kanai o si rea tō folofola e tu I koe kakai koe ni mahau koe mau pe koe vitio. Hei kai ke nau lava nau tolo, koe ke nau mao e na tolo ilo fe unga. Ke whai e whakarerei whakapolitikare I tonga. O kai koe sola me e koe te mokalati ke whonua. He ko kau he uho te mokalati e mea koe konistu tone. Wa afua, na osmau pe eia he whakotuu koe tupo uruaki. Ka kualu e tō wholofola ia a tupo ni ma, o tau sio o ku hāsino mai a ku mo oni. Na kai ke pūri ki ai, ai kakai e ungai whakapolitikare he whanua. Mo e nau teke. Kai tō mai peki foi mea maa a tuku mai. He kune osi ilo e ia, he kai lava ia, he kakai koe ni o ririu ato. O whalerei e whauho. O ke sio ke hualela mai ai whihala ki he uraka matape. E tau mea nai whai. Ta koe tō hāhea tau mea tonu. I foi ririu na tau whakahoko he uafio. Koe ngahi pui pui tu ai ko pau ke tau sio tau tolu ki ai. Kai toki mahino ka tau toki lava nofo whakarelei. O sio koe hae mena e whihala ki, koe hae anga hana whakatontonu. He gui kai ko hanga aue maa ni o hange koe mea na teke ake ririu. Ke twai mo tau ririu, kai toki whakatontonu. Ja? E koe ne alu koe ne utau te tue mo e mawhai lahi au pita. Tohi, pia pai convention. He koe mea koe ke mahino ke kabineti. Koe ne taimi pe ku awea I ha issue ke ne uesia whonua whakatoa. Pai convention ko area ia o ene afion. Koe o atu koe whakatonu rea mahino taha.
Koe whakalere whakaaho e whanua. O whai he kabineti. Koe. Koe whakarea mahino ki he kau minista, koe kau foreman maolunga tahaya e whanua. Ke whakalere ne ngā ue whakaaho. Koe. Pea koe nau pure o ngata pei he whakalere koe ngā ue whakaaho. O koe ke toi o vai ai. Pea kuna o mai ki wharearea koe whaue lao mo mea ki hono whakalere whakaaho e whanua. Ko ne taimi pe ko hake ai ha tutu uni ke ne uesia e whanua whakatoa. Ko mawhai o kui hene awhio. Ko kaua e kabineti. Koe. Pea o ku whiri pe he tu ui ia, pe ko isi u koe ni, ko isi u ku ne uesia e whanua whakatoa pe kai. Pea ka paurewa hei kai ke ne uesia e whanua whakatoa. Tene whai pe loto kabineti. Koe. Pea koe mō miniti pe ne whakatonurea hangahi mea, o ku ne uesia e whanua whakatoa koe mawhai a ona, o ku iei koe tui to tonu e o tonu. Ko mea koe ke mahino ki he anga e tau ngā ue. E pea e maa rewa si westa. Koe. Koe. Ka koe ongo pui tu ai e ua ko tupo ulua tupo nima kua pau ke tau whaalute e mahino ki ai. Ka tau toki sio ki he anga o ririu. Mo ngahi whai ngata ia koe tau alu atu he hala ko ia. Koe. Ko taimi pe ko wange ko fusi mai he tui mai whataha toko ni hono mawhai ko tau oho ware pa tau whelere aki holo pa tau longoa pea tau analaiso ka koe ngahi pui tu ape eni e lalahi si vestate ta lava o talanoa ki ai ko lau ia koe ke kupu fiha ni mataha mo ne e konistuto ne ko whai ngata ai konistuto ne si vestate he oku lahi e ngā ue kone whakakau i o implication o kupu kotoape. Koe. O lau maari o kupu kotoape o whakatatau ki he ngā ue mo whaunga o whanua. Whaunga pure o whanua. Ko mea o whaingata ai ngahi whatonu rea, he ikai ke literal translate e koe konistutone. He kai ke pehea. Koe. Ko hono translate ko instituto ne ko pau ke no fo hono implication. Pea guai hono ngahi implication o sai ke fa onga pure pe kai no ngahi implication te tau to si o ki ai. Pe e foka fo tunga fe ke ha mai. Ai pure fo no. Ka ko mea te fito ia si vesta mahalo te talama o talanoa ki ai. O ku hu ki ai e tau ngā ue ahon. Pea ku tau o ku hange ia koe lau. Ri mai pe foi mea tahapata mai ke tau ki soka ai. Koe hae mea o ku hoko. Koe fola ko atu pou lima. Koe ka kai ia koe ni. Ka atoa, ka kai lolo tonga ngā au. Ka kui ai hano uhinga ko mahalo ki ai. Nai whai ngofua ia ka tu pou lima kene tala. He koe ka kai koe ni. Ta tau ai pepe ko hai nai nofo ngai wha politikare. Nau taki tā uhi ase enita. Koe. Pea oku ikai ke nau whe ilo ngaki. Pea ko mata where atu ia. Ai ngā ue ke heri riu. O hange pe oku. Tau wharea pe hange pe atunga wepe. E tapu pe mo e ka kai koe oku nau. Whakafotunga i riu. Ka koe whaingofua au pita ka tupo nima. Ke ne o mai e ia ai ao whakatuku hei kai lava e ka kai koe. He koe mea o ku mahino mai. Nā anau taki taha e ase enita. He ka kai koe ni. Taki taha kumi e le rei pangu ilo he tui koe ni tau pēr i riu ape he whakaofaya. He kai lava e. Koe, o ku mahu inga pito e whakatalanoa koe ni ku ke whahau koe PALOFESA. Pea ku tatalanoa mai fuki me he kamatanga koe to po uruaki. Koe ni ku wao mai ho whamatala ki a to po nima. Koe tau si atu fuki i he lolo tonga ni.
Ko ilo i pena ia e ngahi pepa ko na e whahum he kau no pere ki he ne awhio. Ka ko kusi o wakai at koe ki ai i mehene tu uko he tai ni mi ngahi mea koe ni kua hoko. Ko tau seo atu, ka pau e whakafoki pe ai fo i konga e koe ni ki he whakataha toko ni. O whakafoki pe ke tuunga na i ai, ko tu i pe o sea, pe a minista pe a me mipa pe ka o minista koe ni whiri he pare mea, mo mea na whai ake na whataha. Kake tau so ata tolo fu ue si ai tau mua mo ka we koe ki fu hangawia whakau kau pe koe whe pe ue si ana tau mua mo ngahi mea na whai kia li liu ka pau e whakahoko. Ko toi ni PALOFESA pe e ku whai ngofua ke toi whai hano whakafoki u mea gana ana e whakahoko he wafi ngofulu ke tau pe heke ke toi moko e tu i ke toi whakafoki e whakatahatoko ni ke tuunga pe gana i ai sea pe ia ka minista pe ka minista ko ni ka lau ni fili pare mia ko ngai au whai wakai ki ai pe ku whai ngofua i he tuu koe ni a historia ke te whai ai whai ririu ko ia i he tai nimi. E kai whai ngofua Silvester. Koe. He koe ulua ki. O whai ngofua pe ke me ke haane mai ne a fiona toi foki ke whakatahtoko ni. Mai? Ke whakatahtoko ni. Ke sea he komite kau minista. Whakatahtoko ni. Koe. Koe mea whakapolitikare ke nauna whakiai. O koe mawhai ia na e awe ia ke tui i kai ke whakapolitikare. Hono apoi ne ngahi mawhai. Koe haere vai mea e hoko ki he ngahi mawhai koe ia. E alua ngahi mawhai e koe ke i nofo pe boi tui koe o tutonga. O whakalahi anga no mawhai kai whotu umai pe a kalaunia ke toi sea i he whakatahtoko ni. I he kau minista lolotonga. Ko foi konga ko haere mai ne a fiona ke toi sea. I he whakatahtoko ni he kau minista o ku whai ko fua pe ia. Ka koe konga koe whai ngata e whewhere wa ngahi la kanga koe na ne hanga puke ke whakahao hao ai me he ngā ue whakapolitikare a whono. Koe fwoi mea. Ka koe ke tae lawa ia e Silvester. Ka tau nofo pe tau tolo whakaukau whakarere ki ai. Te tau mau pe tau tolo ka tau talanoa i mo e le awhio. E mau pe ai whotu uia e toi saiange mo tau tātā puni ai ngahi mata mama o ku asi he whakarere i whakapolitikare koe nā tau whai. Koe. He kutupunga e tau he a tau tolu koe pe, ko whakarere i whakapolitikare ko fwoi mea fō. Ko wholoa e politika e te mokalati a tonga. Ko tau mua ko whakarere ki he te mokalati. Koe. Ke tu unga whakate mokalati koe oku iai ai pure whakatu. Tuku ia ka tau o tau tolu o taki taha a seenita. Pea kun kai ke ilo toki o mai e kau mea o hange o ai ke ngari lele e ngai a seenita ni ihi. Kana ia e ngai a seenita ka tau pa te tau sio taki taha ke kakaina nau teke ai riu koe. Nau taki taha mo ona a seenita. Pea koe ngai a seenita koe nakai tala mai ke kakai. Koe mea pe was mai ke kakai ia. Mo ngō mai ke tau ririu whakate mokalati whono. Pea osi. Pa koe ke iloi po koe te mokalati whewhena nau tau kawei. Oku ilonga pe ia he, ko kai ke tau toi nofo, talanoa ki he pure anga koe nā tau lau koe pure e whakate mokalati e kua nau whonu whare area. Silvester, na iaha mea e sai he pure koe ia. Ikai. Hai mena e hoko, vete ki he tui. Ai whare area. Tau toi whiria, awe ki loto. Koe te mokalati fo. Hala ke mahino hafo i mea. Toi auna toki loto, o toi koviange ai nau ngā awe an au tolu iha toi pure anga ko whaka whono.
pe ako tau ke ha upe me pureanga ke pureanga I he afa o ngahi tono no ko ia. Koi. Ka aku mahu inga ke tau toi foko sio ke pui tua kone kong tānoa ki ai. Whatau osi mea tupo waki, mo tupo nima. He ko na ua oku te fito neongo na e ata mai pe ai riri uia he ngahi tui koe. Ka koe ongo tui eni na e ngā ue la he taha ki he ririu. Pea tonu ke tau ki mau haloto mau lalo Silvestar. Koi. Ka tau to sio whakalerei na iai tau tōno no lahi te tau tari fo I mea ko ia. Na iai tau tōno no lahi o hange koe ni o ku ke whakamatala mai ki ai. I he ririu na tau whakahoko. Koi. Professor koe ne tuu koe he tai nini I he wholofola tohi koe na mai he ne awhio o ku to'o e ne whalala me o minister. O ku koe whailea koe dissolve koe wharearea, koe veteki wharearea. O ku mamafa apito ia koe ngahe lahe ngahe palaparema o ku tau bakai atu kia e hoko. Keki ngata ngahe palaparema o hoko he ngā weka koe mea wha politikare ka koe o iai mono ngahi nunu wha ekonomika mo ngahi mea pehe. Ka koe hange koe whamatala na ki o mai na e dissolve he tui ai wharearea I he wafe taha fitu he pureanga koe no akiris pohi wa. Wai mea ko whakaukau atu ki ai. He kai ke aluatu pe hataha o mone fo I whare I pe e taha. Pea hangarewa he whare e taha ko ia o dissolve ai wharearea ke finalize he tui ke dissolve e wharearea. Ka ko pau na ia e ulaine na kolosi holo ai ka utaki. Te tau te whito ke ngahi mea koe ni o tau whanongo na e hoko. Ange koe ka whiri e kau ambastoa. Koe ngahi tarite ke ngahi whanua muri. Koe ngahi mea ki he kele kele. Koe ngahi whatongia ia o ku oange he koni stutone ke he tui. Kono whatongia ia ona ke whae tarite. Wai e taimi au ki matai warea kau taki paremia kai. Nau ki ala na tolo o whamo oni he umea ko ia. Au paupe wai umea behe na ne whakatopunga ke whakahoko ai koe au ki hatu unga ku tisai tirewa ene a whio ke veteki. Ko tuko he tai nimi ke mea koe ni ko whai kia u whamatala ke ngahi mea koe hafua koe ofisi tū pai koe palpalema he waka kau tau. Na kai ke whakaongo ke ai me he premia me minister me hafua u whamatala. O ku matu unga e tohi koe ni. Ko kuke whakaukau ku ofi he taini mine tu te tawa u ke te dissolve wharearea. Ka he koe ngahe ku lolongo he taini mi koe ke ilo ipe koe whee mea te tawa u ki a ipe e vavek ai whakalerei. Mua kore whamore more pe ku e lolongo pe fuoloa pe a u ki ai whanua ki he tuunga ko ia kono veteki e wharearea. Silvestar o koe tuia aku ia o tau kei mamao au pita tolu ia me tunga koe ai. He koe mea te fito ai o pureanga koe na veteki. Ko hono pare mia ona na tau feturi holo e mo ne kau minista. Hanga e kau minista o turi holo ke mau pe ko. Alu wenga fai tu tunia ne fai e o ke ilo he kapneti. O vare pe kau minista ko whanofo, o vare pe o ko ne alu koe ai me a koe ke tai mau koe ia. Koe whakataha mo ripoti a share wharearea o koe ki ne toi lava pure ia wharearea. Koe ne waka ua koe o mea koe mo sio ke si pinga koe e pureanga koe ni. Ku oho vare pe kabinetia ku kansere si poti ia koe. Ko tala mai me inu sila. Kai ke iloko ngahi mea pehe. Koe ne hoko koe ngahi mea koe. O te kai ke hoko ha mea pehe ia i he pureanga koe ni. Koe ia ko tu ia o ke mama o pe tau tolmi ai. Ka koe hange pe ni whakatokanga. Toi whakalerei
ho ngā ue, pea ke o mai hakakai o kou whalalaki ai. He kono uhi ngā koe mō miniti pe hono fo tuu mai minista hono o mai minista fo tuu minista he whātātoko ni. Ko isi ia ko ia ko isi uia o kune uesia ia whonua whakakātoa. Pea koe e ria ia o tui. Koe pūre. Oi whaunga pūre. Koe taupotu ia whaunga pūre ko tonga. Ka paurewa koe whainge o taimia koe o palopare mai koe ai whakahū mai me kabineti o mai ke whakatātoko ni. He whainga maari e petu ia ke ne whakatonu rea pe koe mea koe ni o kune uesia ngā e whonua whakātoa pe koe mea pe koe ni ia koe ngā ue whakaaho o whai he kabineti ke whonua. I hono whakalere koe whonua. Koe ne mō meniti pe e ne whatonu rea e ha whainga mea. Tene uesia whonua whakātoa. Hange koe mo vete e kabineti koe hāfua. Oku iaire wahano mawhai ona ia ke sio. Kai koe mea ke tokan ke kabineti. Pea ka paurewa te tauto e alo sio whieririu. Pea aiange ke mahino a hono tohi i koe i he koni stūtone. Koe hae mawhai koe ia. Koe hae ngahi mea koe ia e whakalere i. Pea koe hae hono uhinga. Ke tau ke mua e uhinga o te tau pe to'o tu i me he mua whakatātoko ni me he executive. Hala ke tau talanoa i koe hae nunua o e fo i ngā au e koe ni. Silvestar ka koe mea kou whaamu ki ai ke mā umua he tau kau poto ha loto mā ulalo. Ka tau ilo, ka tau tari, koe fo i mea na tau whai he uawhi honga fulu, koe fo i oho kui. Koe mea ia oku hoko. Koe tau tari be fo i mea koe ia. Ko pau ki tau whakaukau i whakataha e tau toi ririu ko ni motu i o hange pe. O koe ke toi aia ke pehe o mai e tupo ni mahono mawhai koe, tuku mai. Ko tau tōlu ira e ton ki tau analaiso pe whewhe i e fo i mawhai koe ni. Ko taimini le waia, o kai ke toi hala ia ke he ririu whakapolitikare, kua pau ke tau talanoa e tau tōlu mo i ne ahio. Ke mahino apita. Heo ka pau e whie whoki mai o sea he whakatahatoko ni. Koe hārewa ai hingoa e ne whakatahatoko ni koe taimini. Ka pau te tau toe whotu e whakatahatoko ni koe. Koe ta hārewa hingoa e ne komit wharei, mo e ngahi mawhai ko lotonga nofo ai hange ko ngā ue ke whakamāwanga atenseniare mo e police commissioner. Ka kou toka ngai mau pe e Silvestar. Oua te tau nofo he koni stūtone o whakatonu rea i whakamata i tohi. Whakatonu rea i whakafoi se tesi. Ka tau nofo i he nunu a foi se tesi kotoa mohono whehokotaki. Ka e laware ke mau. He koe mea ai ni wau. Oho mai e kabinetia mo ukupu koni stūtone. Ka te tatoku sio ki ai, ko hārewa implication o fo i kupu koe ni. Ko hārewa a implication te tautari, e ngā au e ki he whaunga pure o e whonua, ko hā implication te tauri aki. Ko hono whainga taa ia o e mea koe koni stūtone. E taimi koe o ku whakatonu rea ai whakalao. Ke ngā oku i pe koe whakauhinga. He tau talanoa. Ka oku i kai ke totonu ka hange koe tohitari e kabineti. Koe ne tau atu pe koe nau oho mai mo i kupu koe ni stūtone. Ka hiri koe a koe fo i kupu takitaha koe ni stūtone. Oku ei hano implication ana by convention. I whonga ngā ue. O kai ke tohi kakato ia tohi. Hange koe mea koe nu tau alu kia. Ei,
A e I o u ko amo ngai kong o whainga taai ai ko ni stutone he tau mea pe tonto e whakalere I ngā ue whakalao e ki ai. He utala mai he lao ko mea taha ke foi kupetaha. Na kai tala mai e ko foi kupetaha A e I o u. Ulaki A, ulaki P, ulaki C. Ko whakahino ko ni stutone. Ko foi mea taha ki he kawe ingari. E taha. Kai mahino. Ka awa te tau ato tohi o hangea tohi lao. Koe whakarea pe ko nistu ko tōne koe tohi lao, ni whekau ka koe ka tohi lao. Koe tohi ia koe kawe inga ia koe ngahi tefto I kawe inga ia ke ne tataki a lao e whonua. Te au kui pe ia koe lao, ka koe ke tonu whakarea koe ia. O koe ke utu ia utonu. Pe au tai mahino koe lao whe lao whe. Pea koe mera utau siu, ka tariri e tato ko nistu tōne ke hangea tohi lao. O alo e kupu pa kua tae mahino hono whakalea mo mea koe. Ka ku, tau whakawhi poto atu pe ki he ngā ue superstar. Ka koe tau nofo pe o sio ke mea ko tau wau ki ai. Mo tau toko nat ke hulu ke oho mai tau mahaloto maulala ka tau to o sio ke ngā ue te po oti. He nau sio I fuau ki he mea taha ai kehe koe a state mo lotu. I he ngā ue tu po uruaki. Ia e ngāhi mea na e lawe ki ai hanke tukfot wea koe whaafu au pita pe. Ka koe tāmate koe na e whai hure, mongere ia, uosi papia tu po uruaki. Ko so I whaua e whamatala ke akala mwala. Na oho ware o pita kau misnare e fwoi mea koe ia. Ka koe ai e tu pula kehe, koe mea koe ki o whonua koe mea kehe. Ko e kulotu, koe mea kehe. Pea toki whakataha I pe ki mui e tuku whonua mono mo moi e whonua mo whakawhotunga mai e tupo uruaki a ne tui tae vei ua ki he o tua koe ni. Ka koe tau talanoa pe ke he pui tua. Nai kai ke iaha mea ai whahinga pure whakakoloniana a tau sola ki tongani. Ke tau mawhai pure. Hala. He professor koe mahina o pito ai whamatala. Koe taki whaosa ki mua ai ki konga koe nika te toki hoko atu he ta proklama hoko. Oku iai e, oku ipe koe ngahi palapare main foku tau sio ki ai he tau ririu. Oku whia maa koe ni aini ko whaike ta whatalanoa he ahoni. Koe potu ngā ue ki muri. Oku talo e tau ririu koe ni. Oku nau whihangahangai na dolu mo e palapare maa. Ta tau pe he taimi ko toa pe. He na kai ke lava a liriu ia o wahe I whakalerei a koe palapare ma koe ke unga ke ua ke aha no salowa anga. Koe ngahi e konistu tone whokia ko ange ai mawhai koe hanga na ku talanoa ki ane nai koe tarite koe pile kau ampastoa ma hafua ai mea ke ngahi pure anga muri ai whanua oku I he tu I whokia. Aia oku hao hanga tono e umea e koe I he potu ngā ue ki muri. Koe sekeritari koe potu ngā ki muri, oku whiri mai ia me he tawha koe me he patahata ni matui. Koe toenga koe tokoni sekeritari mga hilakanga ke he. Mga CEO e ngahi potu ngā e preanga, oku whiri mai he PSC. Pea ko nau tuu koe ia, oku nau tau fusi pe he taimi ko toa pe, I he taimi ko whia maua e minister, mo e paremia, mo e hafua, kabineti, he whakalere pure anga, o whepakia, mo e tawhaaki koe ke ngahi tarite, mo e mea koe tawhaaki atui, o ku hoko e palaparema, o hoko pe he taimi ko toa pe, o hange koe palaparema koe ni, o ku tawa o ki ai I he ahoni, ka kukuna kai ke lava a diri uia ke solova mea koe, ita koe, ka koe taimi ta tau pe palofesa ko wakaitu ki ai, o kune whakamahino mai, koni stu tone na e whatu ia
o konga lahi na e whatu ia na e whekaunga aki to tonu ia mo ni awhio I he ngahi mawhai lahi ia I hana whakalere koe pureanga. Ka koe ni kua o mai ni ke tau riri u ku paloparema ma upe ai potunga au e koe ni o hange koe ku asi ko he aho ni. Au ku talo pe me wa whengo fulu ne paloparema na kai ke lava solova whakalere ia. Pe koe hai mea e whai ki ai e PALOFESA ka koe tukunga ia ko mana tu I hake ke whaosike te talanoa I he konga koe ia. Silvestra, Koe. koe foi tai mahino ne ta, Koe. te tau sioki ai. Pai koe. Kai hange koe mea koe na talanoa ki ai. Koe mō meni te pe ko hiki ha ngā ue. Ke ne ue si ai whonua whakatoa koe mea ia ene awhio. Koe. Pe aku e whihi ai potu ngā ue koe. Koe whawhonga e whonua mo tui ki tu apure anga o kui he potu ngā ue koe. Pe koe taimi pe ko hiki ai mea ia ai kawe I ngā ia ke whonua whakatoa mo whawhonga o tui mo mea koe ia. Ku alue ke re awhio. O koe kai rewa ke wilo au pe koe kohi atu koe a PSC he tafa aki. O iai hano uhinga pe kai. He ku osi koe haa pe hono mawhai ona ko stamp te katoa ia. He foi mea koe ni. Pai koe metrin. He koe kau whakawhawhonga e ni o tui. Koe taki ai whonua. O kui kai ko ha ngā ue whakapure anga ia o tatau mo ngā ue whakaaho wonua ko toka ngai. Whe whakatau aki mo e hāfua. Ka ako totonu rewa ke tau toi sioki ai. O whakawete mea koe ni me PSC ke mahino. He koe tau atu koe ni nau whotua na toi lakanga ke he pā koe. Tokon CEO mo hāfua. Ala tuki ai. Ka kuhange koe ta talanoa. Koe mō meni ti hono ave ha kawe inga. Tene ue si e whonua whakaluku. Koe mea ia ene awhio. Pea ne ongo kohi atu e PSC ia. Ka ia I pehono ngata anga. Ka koe paloparema. Oku ikai ke whakamahino e ngata anga ko ia pete nau ngata I whe. Ko uhi ngai nai kai ke tau sio ki tau tolu, I he tau malu I whonua, moime, ke oua o mai o purei, he pureanga. Ko umea koa, tāta tō whenke ai minista tau malu I whonua, ka hiri koa ko ek tau lahi e aine awhio. Pe koe hare vai ai whotunga mo mawhai o oha minista te tauhanga apoina ki ai. Ka ku o mai e whakatokanga hen, ke tau sio ke ngai mea e lava o elevate. O ave he tu I ke funga waka koe, oe ue sia e whonua whakatoa, pe tau toi whakaukau I rewa. Koe hae mea te tau ngata ai, koe hae mea e ave ke ne awhio, ke more anga e ngā aua e whonua. Pe aku ka wai mea koe ni koe tala mai e Silvestra. Koe mea koe ni. O tatau pe fo I fihia a PSC he mea koe ni mo fihia a kabineti. I he whokotu watua minista. Ka kou si o whahe lau. E ai taimi. Ka pau te kakai ki tau whakatonu whakarele mea koe. E ai taimi e oa te pare mi he kai tāria he tu. He kai tāria koe mea te tau alo iko ki ai. Kau te tonu ke tau sio ke he tōno no, te whakalere I rewa he taimini, ai whanki I tomo nā tau whai. Ka koe kehe o ririu koe ni, o kaito e tuku mai a hange ku tupunima. Koe ririu e koe ni e toki lava pe ia, ai whakarere I koe ni ka hoko, e toki lava pe ia o ka talanoa ai mo ele a fio. Ka pau hei kai. Kai toi tuku mai he ene a whio nā mawhai. Te tau kohi pe tau tolo hoi ngai whaka aho e whonua, mo tanu hala, mo hāfua. O tau si o ai pe koe, hae whonga, whewhika kou.
kakolotu pea e Silver Star e toi atamai masilange e tau kakai ako mo e kakai ngau e whakapolitikare ke nauhanga o toi talanoa i mo tu he kai toi lava hariri uia e Silver Star e tau fotu ulao mo ko pau ke tauhanga tātolo talanoa i mo le afio ai ririu ko ni kai whakafotunga maha mea sai ke whonua. He ko e mea ngon tu tau alu ki ai pange ko ku talanoa to e whakataha ko ni kai luo fu mea nai tu ai. Pea ku nganga nai mea ko tonga pehia. Kai o whakalere. I ka koe Silver Star koe mea pete ta ala to koni atu ai. Ke toi whakakau i whakalere. Ka koe mea mahu inga peta ha koe hānai. Wholo ai e tui. Koe ka kai koe nau whai ngā whapolitikare o aho ni hei kai ke nau lava nā to whakalere i whapolitikare tau. Ko generation ko ia out there somewhere. Koe hahano uhinga. Hua lela atu e takitaha e ne asenita he kau liriu. Kai tala mai ke kakai. Mea kong nau tala mai ke kakai u kai koe nau asenita ana to. O toki ha e kau pōpō ia e kakai ke. O whakafotunga mai asenita o loi mai he asenita ke hange ukari he kakai. Kanai kai ke pehe ia. Ka koe foi mea koe tauri riu ka tok whalerei o ku whakaofa au pita, whakaofa whakaata mai e Silver Star. Ka koe mahalo koe pōpō Silver Star ki tau toi sioki ai kono nunu ai ni tau unu atu ki ai he taimini pia ko o kai ke utui au ko ma'u e kau mea pe soloa whewhe. O ko tau soloa whewhe i ka i lope o ko kau atua e a fuhia ka koe fu mea a tutun whawharearea pe ia tau tea o tonga tapwhitu koe fu tutun whawharea mahino ia. O kai koha me ke tau longoa ai. Ko mea ben tau longoa ai e mea koe ni. Peka pau re vai alu e talanoa whai ke toi whewheka mo ai pe taipi o se kātaki. Pea tōki tua harea no molo. No molo pe iha koe ko tonga pe koko ai. He ute ke tau fuhu tau tolu i whare area. Nai tō taha pe fo i fuhu pea. Toi whare rei. Tau akore whamore more. Teke tau atatoki ai. Tau ke kai la pe. Tau koe no molo pe ia e Silver. Ka koe mea ni a o Talanoa ke ai koe mea ia koe o totonu ke tau nofo ai. Mahino beto bea ku whaafofa e whamatala ku whahoko PALOFESA. Bea ku ngā ko taimi ko koreati whamaapopo mai beka pa waha mea ke loto ke whamaapopo ke ta polokalama he whiawhiri Talanoa ko mo POLITIKALE ta toki hoko atu hiri ha wike miheni e ta polokalama. Koe mea pe Silver Star te tau sioki ai. Ka pau te tau to'o e foi mea koe kakai, moe masiva, moe ngahi fuirea mahalo ku whape nima. E toi mahino ange e Silver Star e tau tāno whapolitikare. O ko sio he whaingata ia opite purea ngā koe whainga ke whakahoho loto ke kakai. Kai koe whonua whakakatoa. Pehe ki hono iwi ngā ue e kai ke toi me au whee mau peke tau ato tō tūwhai koloa ki he kakai o tau i koe masiva. Alo masiva ke sai au pito i tonga. Mahau mo toi ki toko lahi. Ngā he polokalama langa ke koe toko ni e whaingata ia. Ka koe fusi mo ia koe mea pete tau whiohi mo ia.
Great. To ke hoko atu. Great. Thank you. Yeah. Okay. Ka koe fusi mo moi he kai lava ia whai toha pureanga. A mea koe masiva. Mo Talanoa koe ke mea koe kakai. Ko alwe ne miti a ia pe koe kakai e whonua. Mea ke whakahoho loto ke kakai e whonua. Ka koe ke ilo e pa koe kakai se ia. He ko wahe a ngahi mea koe iau. Ia e tai mea o tae o hinga o pita. I ngai mga i rea ke he peka e whakafo tunga mai e tau Talanoa ke to e sayang pia mo ha ki mea o kai ke full pressure pure anga he kai ka ne pa anga na usisi e ne pa anga tāna ki ko e tuku hau tau ilo pe whakangaloku he pure anga ngai mea la e tau toko ni kau tau Talanoa pe mo whakafotunga tau Talanoa whapolikare ki ha mea ten toko ni pure anga whonu amono i whapanga. Ka koe mea pe a Silvesta, ka koe mea lahi pe ko tau Talanoa ki he pui tunga kono e o pui tunga kono tupo uak mo tupo ni ma ko watu ko pau ke tau whakaukau. Au pito ke toi sayang. Ka tau toki lava o ngā ue mo tupo ono. He koe ngā ue ka hoko ke kaha ue Silvesta, o pau ke kaua tupo ono ia. Ono whakaukau. O te tau toi tua te tau tol o ai ko tau tol na tau hangari riu e whonua. Ake ki i wāto ume nai o mai. Nai whuaki mai tui. Ko tau alue na tō ala ke palalafa. Pea ko pau ke tau toi toka ngange he ku ki i whaingata ange lai tōme. Kage. O tau o whātu o Silvesta ke tau kau sponsor mo e kotoa e kau whanongo. Hange ko talau o kai ko o atu e nia ke mou tui mai. Pera pahika ke tui pa ke kape mai ko ke maua. Ka pau ke tui ki ai whakaofa. Pera pau ke tui ka mea pe ni ihi whakaofa. Pera pau ka ke tui ki ai. Toi whakaofa pe moia. Ka uana ke itengia e koe maua po Talanoa koe ni. He koe osi ai ka vei ngai a siema polokalama. Pea kono halanga pe o nai ni ke tokoni ki hono whakamama mo e whahino hino ai ngahi konga koe ni. Malo apito, Profesa, pea ku wha malo lahi atu he lava da polokalama he ahoni. Kata toki hoko atu i he hiri ha wike mi heni, tato he whoki mai be o hoko atu da Talanoa ako, pe mo politikare o whatu, ke te koe pe mo e whatongi au whai hena. O whatu Silvesta, i he tonga kotoa pe o whatu kia koe me ngā ue, mbe pehe ke kau sponsor e polokama. Malo apito. O ku whamalo atu e kainga i he lava koia, e tau polokalama koia i he ahoni, pe mo Profesa Inoke Hu'akau, ai aku ma whahoko tai Talanoa koe Talanoa ako pea mo politikare i he ahoni pena e whadaonga pena e ongo le rei atu e tau polokalama ka tiki mo tolu ne ongo na e whahoko atu e ma polokalama i he tuunga koe ni o ku kaike lava o hāmai ai PALOFESA koe ngā koe ngahi mea ngau i whakateknolosia ka aku whawhiawhia pe koe ngana e ongo le rei a pito ai Talanoa mai ka venga koe ni nai whai whakatalanoa ki a te ia. Whamalo lahi peke tau ka sponsor i he ono kei sponsor ngai polokalama koe ni, South Pacific Loans, pepe ke Page Fashion Store, pepe ki he ngahi kautaha a beuta, whamalo lahi ke te ki mo tolo. Ki moa ke whanonga i ahoni, te ki whai whasiko ena, si lo se hina, me he tupe taiki, ke whakao a koe ki api i ahoni, tau toki whelongo aki i ha polokalama e toki whahoko i he whalai te malo apito. Malo apito. O ku whamalo atu e kainga i he lava da polokalama he ahoni, pe mo politikare i he ahoni, tau toki whelongo aki i ha polokalama e toki whahoko i he whalai te malo apito. Malo apito. O ku whamalo atu e kainga i he lava da polokalama he ahoni, pe mo politikare i he ahoni, tau toki whelongo aki i ha polokalama e toki whahoko i he whalai te malo apito.
ikai ke si lama si ono fopaya ofa peki kau alai mufia si ofengani ki he poto whakaatamai moto oi voluani ko si e kume a ofa kawi ho o suvenia ko e nasi o kahoa